Hei. Mie. Pipih lah dulu. Jangan dusi, mimpi yang ngapir. Oke, hari ini kami akan membuat mie buat ibu bawang, aduk kacang, minyak, salenya, lado mudo, minyak seketek banyak ekor jadi. Sekarang kami akan mulai memasak kuah dan derigen. Aku mie dah. Lalu tu ada sini. Kau cukup makan untuk isi gula. Ah, curang Papua. Isi gula. Itu dikol lah cepat. Ya, ya, Pak. Ini kan sampai. Hijau bentuknya guys. Ada bagi yang merah. Alinya dia adik-adik guys. Adik tapi tiga guys buat boleh. Guys, ini minyak guys. bumbunya dulu nih ambil guys. Bumbunya. Masaknya guys, dekor dah. Dekor masaknya.
bagi ikan lain. Apa dia? Itu dia pinggaman. Lama kena ada. Dia bisa mampu dari situ. Pinggan dong ah. Bawa. All around the mulberry bush, the monkey chased the Pinggan weed. dong ah. The monkey thought Ambil pinggan dah. Ambil aja. Celuk. Pinggan. forest full of things. Kalau laki pingganannya. That's the way the Pinggan monkey laki. Bawa pisau kiri. goes the weasel. Ambil pinggaman. Biarlah ambil pinggan ramalan juga dia. Baraman dia, baraman. Kau bawa baraman. The mulberry bush, the monkey bawa. chased the weasel. The monkey thought was all in good fun. Pop goes the weasel. Tadi. Forest full of thread, a top and store a Okay. needle. That's the way the monkey goes. Pop goes the weasel. Sikit lah tu. Celuk. Tendak di mana? Ladu dia. Sikit ke enggak? Pas ingat ladu buat tu. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought was all in good fun. Pop goes the weasel. Oh guys, makan mie lagi guys. Wah. Pin. Biar tadi dia. Lemak jam. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Lemak Pin. Down the mulberry bush, the monkey chased Kurang the dah. weasel. Kurang, The nah dah. monkey thought was Kurang all in banyak. good fun. Pop Kurang. goes the weasel.